tanganedza ra dovha zwa ri ṋea fulufhelo ḽa uri havha vha khou itaho ṱhoḓisiso vha khou ita mushumo wavho. Vhaṅwe vhafaramikovhe vha ri vha khou ṱanganedza tshigwevho tsha mudzulatshidulo wa bannga yo waho ya VBS vho tshi fhiwa maṱodzi. The system is running smooth. We have not experienced any technical glitch. Muhasho wa pfunzo Gauteng wo vula zwa u ḓiṅwalisela ngudo kha grade ya u thoma na ya malo nga kha online namusi. We actually told ourselves, listen, let's use that last tournament, the qualifiers, as prep for the Olympic Games, and that's exactly what we did. Dzi blitz box dzi livha mitamboni ya dzi Olympic ngei Paris. Mukololo wa matsila u vha ḓisela mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Vhaṅwe vhafaramikovhe vha ri vha khou ṱanganedza tshigwevho tsha mudzulatshidulo wa bannga yo waho ya VBS vho tshi fhiwa maṱodzi vhe vha gwevhiwa u ḓo dzula dzhele lwa miṅwaha ya 15 nga khothe khulwane ya Johannesburg. Vho maṱodzi vhe vha ṱaluswa sa vhone phangami ya zwiito zwa vhuaḓa zwe zwa wisa bannga iyo. Vho tenda uri vha ḓivhona mulandu kha milandu ine vha khou hwelelwa yone i kwamaho u ṱangulwa ha bannga iyo masheleni a linganaho biḽioni 2. Ramafhungo wa SABC Rendani Ralipaswa o amba na muṅwe wa vhafaramikovhe fhaḽa Louis Richard vunḓuni ḽa Limpopo. Vhaṅwe vhafaramikovhe vha bannga ya kale yo waho ya VBS vho ṱanganedza u gwevhiwa ha vho tshifhiwa maṱodzi. Vho maṱodzi vho gwevhiwa lwa miṅwaha ya 15 nga khothe khulwane ya Johannesburg. U wana zwinzhi nga iḽo fhungo ri ḓo amba na vhaṅwe vha vhafaramikovhe vho Madambi Muvhulawa. Vho Muvhulawa ri khou vha livhuwa u vha na vhone nga tshino tshifhinga. Ri tshi amba vhupfiwa havho nga mafhungo ayavho maṱodzi lwa u gwevhiwa lwa miṅwaha ya 15 vha khou ṱanganedza itshi tshigwevho na Rine ri khou ṱanganedza ra dovha zwa ri ṋea fulufhelo ḽa uri havha vha khou itaho ṱhoḓisiso vha khou ita mushumo wavho. Tshine ra tou tama tshone ndi tsha uri ngauri zwino ṱhoho vhane vhavho vho tshifhiwa maṱodzi vho tenda na vhonevho havho vhaṅwe vha re kha muduba ngavhe vha tshi tenda vha ṱavhanya vha gwevhiwa hetshi tshipiḓa tsha fhela ra kona u dzhena kha tshiṅwe. Hezwo zwi a ri takadza ngori zwi ri sumbedza uri mushumo u khou bvela phanḓa. ri tshi khou amba nga masheleni ane vho a isa kha bannga ya VBS hu na nyambedzano ine vha khou i wana sa vhafaramikovhe kha ino bannga uri tshelede yavho vha ḓo i wanisa hani murahu. Ndi tshone tshipiḓa tshino vha isa vho xelelwaho nga tshelede vhoṱhe ngauri u gwevhiwa a zwi khou amba uri vha khou yo wana tshelede yavho ni. Ho vha ho funa vho ina nyambedzano yo pfa zwa uri vhathu vho wanala zwino tshelede ya vhathu avho i ḓo vhuya hani. Ene hezwo a zwi khou wanala nga mulandu wa uri havho vha khou shumaho mulandu wa hone a vha khou ita nyambedzano na rine vha khou sokou shuma vho dzumbama. A ri ḓivhi uri vho kuvhanganya tshelede ngafhani vha khou ita mini ngayo. Ndi zwone zwino ri dina hezwo. Ri khou livhuwa tshifhinga tshavho vho Muvhulawa. Avho ye nda vha ri khou amba navho ndi vho Muvhulawa vhaṅwe vha vhafaramikovhe kha i bannga ya VBS ya kale vha tshi khou amba uri vha khou ṱanganedza u gwevhiwa ha mudzulatshidulo vho tshifhiwa maṱodzi. Fhedzi u gwevhiwa havho maṱodzi a zwi amba uri vha ḓo wana tshelede dzavho murahu. Zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi masheleni vha isa kha bannga ya VBS. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga mbudziso ye ra i vhudzisa zwi tshi tevhela u gwevhiwa ha mudzulatshidulo wa bodo ya bannga ya VBS u dzula dzhele miṅwaha ya 15 kha mulandu wa u tswa masheleni kha bannga ya VBS. Vhone vha ri mini kha tshigwevho itsho? Nṋe ndi vhona itsho tshigwevho tshi songo fanela na luthihi. Ndo sedza uri havho muthu vho tswa masheleni manzhi nga maanḓa ende tsho vha tshi tou vha tshikwekwe tshe vha tshiruka tsha u tswa masheleni manzhi ngo ralo. Ndi vhona uri hetsho tshigwevho kha tshi dovha hafhu tshi engedziwe. Soko pfa tshi tshigwevho tshi tshiṱuku nga maanḓa ngauri arali vha lavhelesa vho se vho tshinya nga maanḓa ngauri vho dzhia masheleni manzhi nga maanḓa vho se vho ṱungufhadza vhakegulu vhashu na vhakalaha. Ndi soko vhona ungari na miṅwaha ya 15 ndi miṱuku nga maanḓa ngauri vha khou shuma miṅwaha ya sumbe fhedzi vha vhuya vha isa phanḓa no ḽa ya masheleni. Ndi soko vhona ungari ha mulayo a ngo tou ri fara zwavhuḓi. Ndi soko vhona ungari arali vho vho khwaṱhisa tshanḓa zwa ḓo vha khwine. Nṋe ndi khou vhona itshi tshigwevho tshi tshi ṱuṱusa vhukuma ngauri vhunzhi
abathu vhe vha xelelwa nga masheleni a vhathu wana masheleni a vhona namusi vhaṅwe vho farwa nga malwadze nga nṱhani haneyo masheleni avho a ḓe ri khou amba nga masheleni a sina vhukono masheleni manzhi nṋe ndi vhona unga tshi kha ḓi tea u tengedziwa. Ndi vhona uri tshigwevho hetsho u ya nga ha nṋe tsho lingana kana tsho ita fhedzi naho tshi tshiṱuku ndi tenda uri hu ḓo vha na ngudo vhukuma na kha vhaṅwe vha vhathu uri zwithu zwo no nga hezwo a si zwavhuḓi nahone a zwi tea u itiwa. Vha mashu a pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng vha rwela ṱari lwa tshiofisi tshumelo ya ita khumbelo ya vhagudiswa nga kha online u itela ṅwaha wa 2025 vhabebi vha vhagudiswa vha grade ya u thoma na ya malo vho ṋetshedza u swika ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule u swikisa khumbelo dzavho. Muambeli wa muhasho wa pfunzo vho Steve Mabona vha ri iyi ndi yone nḓila ine vhabebi vha tea u i shumisa u vhaledza zwikhala zwa tshikolo zwa ṅwakani. Vhabebi vho tendelwa u vhaledza zwikhala u bva kha zwikolo zwiraru u swika kha 5. The system is running smooth. We have not experienced any technical glitch. When we started here in this area, there's no electricity. So for us to assist parents, there was a delay probably of 10 minutes because we could not access because of the transformer that is not working in the area. So gradually we then managed to access the system, and as it were, parents are being assisted. As they might have attested with you, some of them, that they were successfully assisted. Tshikolodo cha mudagasi cha masipala kha Eskom chimilomoni nga murahu musi minista wa mudagasi Dr. Vhokhosentso Ramokgopa vho amba uri Eskom i fhasi ha mutsiko wa masheleni nga ṅwambo wa zwikolodo. Mimasipala i khou koloda Eskom masheleni a randa dza biḽioni dza 48. Minista vha ri tshikolodo tshi nga si ḓo phumulwa vhunga Eskom i tshi khou ṱoḓa masheleni ayo. Masheleni ane mimasipala i khou koloda one khamphani ya mudagasi ya Eskom ono engedzea vhukuma kha miṅwaha ya 2 yo fhiraho hu sina maga o khwaṱhaho ane a khou dzhiiwa. Tshivhangi tshihulu tshine tsha khou sia mimasipala i tshi khou koloda ndi u sa badelwa mbadelo dza tshumelo. Izwi zwi dovha zwa sia mimasipala i sa khou kona u kuvhanganya masheleni e ya pika one. Eskom ndi yone ine ya ṋetshedza mudagasi munzhi kha mimasipala. Zwa zwino khou ṱoḓea nḓila ya tshihaḓu ya u vhona uri tshikolodo itshi tshi badelwa hani. They are owing Eskom over 78 billion rands. If the current trend line continues, collections and payments that we are seeing now, if you extrapolate it to 2050, it's about 3.1 trillion rands. So this is huge. Vhaḓivha zwa fulufulu vha ri minista vha nga si zwikone vha vhoṱhe u tandula thaidzo iyi sa izwi i tshi kwamesa vho na mimasipala. Vha ri vhunzhi ha masheleni a u badela tshikolodo itshi a nga bva kha mimasipala mihulwane. So the recovery of that debt is still in question, and I think the minister is correct. And of course, he has significant experience in local government, having been a mayor of a city. Iṅwe nḓila ine ya nga thusa u tandula thaidzo iyi ndi u gonyiswa mutengo wa mudagasi zwa ḓo sia zwi tshi khou kwanyeledza avho vhane vha badela mudagasi ngeno vhaṅwe vha tshi khou bvela phanḓa na u shumisa mudagasi nga mahala. Vhunzhi ha mabindu na miḓi i khou shumisa mudagasi zwi siho mulayoni. Zwine zwa fanela u itwa ndi u fhungudza kushumisele kwa mudagasi kha vhuṅwe vhupo. U khawa mudagasi zwo sia vhunzhi ha mabindu a tshi khou kundelwa. The Eskom reduce the units, and we buy electricity with electricity is very expensive now. Vhaṅwe vha ḓivha na nḓila dzine vha khou dzinginya dzone kha mimasipala. We are not necessarily helping the situation, and that will also lead to people obviously wanting to bypass electricity and so forth. The key, I think the purpose of that is for the municipality is to have an inflow. So once we have that rate, people are able to pay continuously. Eskom i ri nga si kone u phumula tshikolodo itshi tsha mudagasi tsha randa dza biḽioni dza 48 tsha masipala. Thandulo ya tshikolodo itshi i ḓo vha i tshi khou lavheleswa kha miṅwaha ine ya khou ḓa. Vhadzulapo vha fhaḽa Musina vunḓuni ḽa Limpopo vho ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na u gonyiswa mutengo wa mudagasi. Vhathu havha vha ri masipala wavho wo gonyisa mitengo nga phesenthe dza 12 vha songo ranga nga u amba navho. Mitengo yo miswa yo mbo ḓi thoma mathomoni a uno ṅwedzi. U gonyiswa uho ha mitengo ndi tshipiḓa tsha u gonya mitengo ya lushaka zwe zwa tendelwa nga vhanesa. Mafhungo washu Rendani Raliphaswa wa vhiga.
ya mutengo wa mudagasi iko sia khaedu siani la masheleni kha vhanzhi vho Ntambuzeni Munyai vha miṅwaha ya 4 sumbe vhane vha dzula musina tsini na mukano vha vho to ḓi shumisela mulilo wa khuni kha u bika na u dudedza fonduni yavho nga ṅwambo wo ḓura ha mudagasi. Vho Munyai vhane vha vha mmea ṅwana muthihi vha reda khuni luvhili nga vhege ḓakani line ḽa vha tsini na hune vha dzula hone. Vho Munyai vhane vha dzula na murathu wavho na ṅwananyana wavho vha ḓitika nga mishumo ya tshifhinganyana u kona u ḓitshiza na muṱa wavho. Vha ri masheleni manzhi kha ane vha a wana a fhelela kha u renga mudagasi. Mudagasi ndi u shumisa u aina nga maanḓa ndi to aina tshiambaro tsha kereke nga Sunday ndi tshi ya kerekeni na u vhona TV na fridge hunzhi nga maanḓa ri bika nga mulilo ende na mulilo a hone uri khuni dza hone ri dzi wane dzi a konḓa ngori ḓakani ri tshi ya ḓakani huna vhathu vhane vha vhori ḽiṅwe ḓuvha nga wana vhathu kanani ngei wa vhuya u tshi khou gidima u tshi khou gidimedziwa nga magumaguma. Vho ramabindu vhaṱuku na vhone a vho ngo khathutsheliwa nga nyengedzo ya mutengo ya mudagasi vha fhedza vha tshi khou shumisa khuni. Mudagasi u khou ḓura sa nne muthu ane a khou shuma nga mutshini ya machips na khou shumisa mudagasi athi ndi khou vhaisala vhukuma ngori nga ḓuvha ndi spenda almost 50 rand yo renga mudagasi. Hezwiḽa zwithu zwi affecta na kha profit yanga ndine ya khou shuma. Tshiṅwe tshifhinga ndi vha ndi sa tsha vhona nori ndi khou shumela mini ngori hunzhi ndi vha ndi tshi khou shumela mudagasi. Vharangaphanḓa vha vhadzulapo vha ri a ngo vha na nyambedzano phanḓa musi vha masipala vha tshi engedza mutengo wa mudagasi mathomoni a uno ṅwedzi. Muṱangano na u fhela a u ngo fhela fhedzi masipala wo ya wa dzula wa decide uri vhone vha khou yo u engedza mudagasi nga 11%. Zwa zwino ngori vho engedza 11% zwi amba zwori mudagasi wa 500 u ḓo vha u tshi khou ita right about maybe kha ri vhoma 110 107 zwine zwi sala zwi khou ri affecta nga maanḓa sa vhadzulapo ri vha ri si a ḓivha zwori tshile ri tshi ya gai. Vha masipala vha ri vho dzhia tsheo ya u engedza mudagasi naho vhadzulapo vha songo ṱahisa havho vhupfiwa ngauri vhadzulapo vho ḓivha vha u thithisa na u fhaladza muṱangano vhukati ha masipala na vhadzulapo. Huna zwine ra nga zwi ita ngori process yo fhira ro no thoma ṅwaha na musi ri khou amba ndi dzi 8 dza July zwine zwa mbulubva dzi 1 u ya phanḓa u swika dzi 30 dza June next year ri ḓo vha ri kha financial year. Kha vhadzulapo vhana vha khou lila nga maanḓa vhashai ri nga sumbedzisa uri hafha masipala ri na tshumelo ine ya pfi ndi ya dzi indigent hune vhadzulapo vhane vha shaya vha wana tshumelo ya mahala mudagasi wa mahala na maḓi a mahala na u kumbelwa mashika nga mahala. Musi khalaṅwaha ya vhuria i tshe yo ḓiṋea maanḓa vhadzulapo vha kombetshedze u wana dziṅwe nḓila dza u tinya phepho sa izwi vha nga si kone u shumisa zwishumiswa zwa mudagasi. Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC Campbell Musina. Tshanḓa tsha president wa Patriotic Alliance Vho Kenny Kunene vha ri ḽihoro ḽavho ḽi kha ḓi ḓo bvela phanḓa na u ita khuwelelo ya uri vhadzulapo vha mashango a nnḓa vha ri kha ḽino nga nnḓa mulayo vha humiselwe mashangoni a havho. Vho Kunene vho ita na u amba uri vhadzulapo vha ḽino vha fanela u dzhiulula murahu mabindu a zwiphaza u bva zwanḓani zwa vhadzulapo vha mashango a nnḓa. Vho ita na u ḓivhadza miraḓo miswa ya ḽihoro ḽa PA. We are now going to be faced with local elections in about 18 months' time. That is not far. So our plan is very simple. We are not going to wait for the announcement of the date of local elections. These patriots that have joined us and other patriots all over the country who have been on the ground, we want to have ward councillors, candidates in each and every ward in this country. Whether it's a ward that is run by white parties or by Indian parties, we want to have candidate councillors in each and every ward. Matsina vasongo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya na kwamaho zwa u ṱanganedzwa makhadzi hayani hawe vunḓuni ḽa Limpopo. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda. Ramuzika we wana tshiphuga makhadzi o ṱanganedzwa zwavhuḓi vhukuma hayani hawe vunḓuni ḽa Limpopo kha vhuṱambo ya farirwa Polokwane. Mulanga vunḓu vho Phophi Mathuba na vho ramabindu vho dzhenelela vhuṱambo uho.
mwimbi wa bvumo aniadiwesa makhadzi oimba na unyanyula bataliri makhadzi oimba lwimbo lwa uvidzwa number 1 evatekedzi vavonala vonyanywa vukuma makhadzi ri mushumo wa utanganizwa awe pano vunduni ndi mushumo wa ndembe vukuma kha budo lawe. I'm feeling so excited. I'm happy about it, and I'm nervous at the same time. But for me to come here, it shows that I'm the queen that I think I am, and also I feel like everything happens for a reason. God brought me to this world, like I said before, that I'm a miracle child, and today for me to be here, I'm here to make someone at home who's sitting at home to believe that it is possible to come from the dusty street from Hamashamba and go to LA to receive a Best International Act Award. And today I'm here, and also the ceremony that our premier did for Makazi. I really appreciate it. It shows that they really appreciate my work. Mulanga vundu dokotela popera matuba na vamwe varanga panda vambuso votanganedza mwimbi uyu. She has put our province in the map, and we're very proud. And the fact that she is proud of her humble beginning. She never hides where she's coming from. She never changed. She remains Makadzi. She sings in all our 3 vernacular languages in the province. She focuses on singing in Tshivenda, sometimes in Xitsonga, sometimes in Chipedi, and even in Chilobedu. Zoralo Makadzi uri zwa zvino ukoulunga makauri awane chipuka cha Grammy kha budo lawe la muzika. Minista Obledzani na mango mashango bo Ronald Lamula bari Afrika Tshipembe li dobvela phanda na ushumisana na mango mashango lo disendeka nga pfanelo dza vhathu. The statement of intent of the Government of National Unity also commit itself to a foreign policy based on human rights, constitutionalism, the national interest, solidarity, peaceful resolution of conflict, and to achieve the Africa Agenda 2063, South to South, North and South and African cooperation, multilateralism, a just, peaceful, and an equitable world. This is what will guide us in the 7th administration as we navigate the uncharted waters of global affairs. President wa Kenya William Ruto boparadza kabinete yabo bo Ruto babenga pasi ya mutsiko mulwane nga ndacheo yabo ya ubvisa mulayo wa zvagwama wo vavusa viriri wa takusana migwarabo pala msanda Nairobi khadzimwe dorobo vadzirapo va Kenya vari volavhelesana na thaidzo ya udura zwithu na thahelelo ya mishumo iri nṱha vhukuma ṅwedzi wo fhelaho bo Ruto vho ḓivhadza uri muvhuso wavho u ḓo ḓa na nḓila dza u lingedza u sedzana na thaidzo dza zwikolodo dzo sedzanaho na shango iḽo la Kenya. Vhaṅwe vhorabulasi vha vunḓuni ḽa Limpopo vho tshinyalelwa vhukuma he vha lozwa masheleni a sina vhukono nga ṅwambo wa mutsho u rotholaho lwo kalulaho ino vhege. Vhotshianiwa Matidi ndi mulimi wa maḓabula a ḓivheaho ndi kale vha tshi lima afha bulasini yavho ya hekithara dzi paḓaho maḓana a ṱahe afha Vivo nnḓa ha Polokwane. Vivo u ḓivhelwa mutsho wo fhisa na vhuria ha u dudela fhedzi u bva nga Sonda temperature dzo tsa lwo kalulaho. Izwo zwo sia Vho Matidi vha tshi xelelwa nga hekithara dza 17 dza maḓabula. Tshinyalelo ine wa i amba u tshi bveledza maḓabula kanzhi hekithara nthihi u vha wo ṱanganyisa zwoṱhe i shumisa zwigidi zwa maḓana mavhili. Vho Matidi vha ri a huna zwiṅwe vhashumi vha fhelelwa nga mushumo. Hafha kha idzi tsimu mbili ho vha na security mulindi muṅwe na muṅwe no khou linda zwi amba uri mushumo wavho wo fhela ngauri a u tshena zwine vha ḓovha vha khou linda zwone. Ha dovha vha uri mabve vha vha vho lindela uri tshifhinga tsha u kana tshi khou swika hayi vha tou hangwa a vha nga na ṅwaha tshelede a vha nga ḓo i wana ya u kana na u paka hezwi zwithu. Vho Matidi vha ri muvhuso u tea u ta vunḓu ḽa Limpopo tshiimo tsha shishi. Ri tama muvhuso wone une u tshi zwi dzhiela nṱha uri kha vha ri hele Limpopo yoṱhe i declariwe uri hu vhe fhethu ho no sumbedza upfhi ho vha na tshinyalelo. Vha tshiimiswa tsha vhalimi tsha Transvaal vha ri mitengo ya zwiḽiwa i nga gonya. The impact of this for the consumer will be severe for the future, for the production and availability of these vegetables, and we experience now a lot of problems, especially for our farmers, to keep them in production for the future. At this stage we have to make plans. Muhasho wa zwa vhulimi u khou songa mutumba
nga chiwo icho. Lutando Boboli, SABC News, Vivo. Zwa zwino ri vhadisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala i tshi khou bvela phanḓa na u wana nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.1 rand, bondo ndi 23.27 rand, euro ndi 19.58 rand, pula yone ndi 1.32 rand. Mikowe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,411, platinum ndi $1,001, oil i songo kunakiswaho ndi $85.30 nga fagi. Musi ri tshi khou dzhena kha zwa mitambo, thimu ya dzi Bliss Box i khou ya u imelela Afrika Tshipembe kha miṱaṱisano ya dzi Olimpiki ngei Paris. Timu ya rugby ya Bliss Box yo kona u swikelela kha muṱaṱisano wa dzi Olimpiki une wa ḓo tambelwa fhaḽa Paris musi vha tshi fhenya ngei kha tournament ya Monaco he vha fhedza vhe kha muimo a vhu-2. Zwo ralo mugudisi vho Philip Sneeman vha ri vha khou ṱoḓa u ita ḓivhazwakale ngei Paris. I think if you look back now, I was fortunate enough to be at that Olympics still playing back then, getting a bronze medal there. And then, like I said earlier, Great Britain knocked us out of the semi-finals, and then we played for that third spot. But if you look back now, it's a great achievement to win any medal or just to go to the Olympics. But this team, I think there's more in them. So we're not going to just go to the Olympics and call ourselves Olympians. I think this team have something in mind, and we're working towards something bigger than ourselves. So we'll go out and give our utmost best. Zwo ḓiralo timu yo paniwa na thimu dzine dza ḓivhelwa vhukoni u mona na shango hone ya katelwa New Zealand, Ireland na Japan. Mugudisi vha ri vha na zwo linganaho u nga shuma zwavhuḓi. We're playing first game against Ireland and then second game against New Zealand, so that will be our day one. Both those teams are very physical. We know they will come for us at breakdown. They will target us in the physical battles. Kushumele kwa dzi Bliss Box ngei kha muṱaṱisano wa Monaco wo shela mulenzhe vhukuma kha uri swikelele dzi Olimpiki. We actually told ourselves, listen, let's use that last tournament, the qualifiers, as prep for the Olympic Games, and that's exactly what we did. And I think to give yourself a chance to the Olympic Games, you need to be at the Olympic Games, and we gave ourselves that chance. Now the guys will be on that plane, and they will go out and yeah, they'll be hungry to put the season behind them. Timu ya Lushaka itovula mutambo wayo na Ireland na New Zealand nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa muṱaṱisano. Zwo ralo muṱaṱisano uyu u ḓo thoma nga ḽa 14 ḽa uno ṅwedzi. Matinobva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana a vhuḓi kha ri dovhe hafhu ri ṱangane vhege i ḓaho. Ndanganeni wa mudau u khou tevhela na mutsho. Matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana a ṋamusi u khou vhona lutsingo lwa murotho lula lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni. Masiandaitwa ndi mvula ine nga kha ḓi na lwa khunzikhunzini ya shango ri dovha hafhu ra vhona lutsingo lwa murotho lulapo ro ḓi ṋea maanḓa lu khou swenda lu tshi khou ya fhaḽa thungo ya vhubvaḓuvha. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone aiwa ḽi ḓo tsha nga tshivhumbeo ḓo musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo ri khou dovha ra vhona hafhu lu ya lutsinga lula lo no vha fhaḽa shangoni. A tsini musi ri tshi lavhelesa fhaḽa khunzikhunzini hafhu ri khou dovha ra vhona aiwa nyimelo ya mvula ine ya ḓo na vhukuma nyanga kha ḓi sia hu na magabelo mahulu vhukuma. Ndi ngazwo ri khou tsivhudza vhadzulapo madekwana ṋamusi kha vha lavhelele aiwa mvula dzine dza zwirulu dzine dza ḓo tshi khou fhelekedzwa nga mimuya i re na maanḓa vhukuma. Musi ri tshi lavhelesa hafhu na matshelo ḽi tshi tsha ri khou dovha hafhu ra tsivhudzwa nga nyimelo ya mvula ine ya ḓovha i na mimuya ine ya ḓovha i tshi khou vhudzula nga maanḓa. Ndi mvula dza zwirulu dzine dza khou lavhelelwa fhaḽa khunzikhunzini na mimuya i re na maanḓa vhukuma. Kha ri mbo ḓi limona ri lavhelesa dzi temperature dza madekwana a ṋamusi. Kha ri mbo ḓi thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng na ra khou vhikela hone mutsho wa phepho ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini na Vereeniging ndi Gumba madekwana a ṋamusi Springs nahone ndi nyimelo ya phepho a tsini na Bronkhorstspruit ri sa hangwi na fhaḽa Pretoria. Kha ri
moditsa hayani vondoni la Limpopo ra chome pala Musina une na hone Musina ra kobona aiwa di mucho pepo meteko na mosfezi as temperatures do konya za shika pala ka 32 kiani na hone kobona nyimela pepo tsa nini mokopane thaba zimbi na pala bila risa hanguli phalale na pala Pegasford puluka na hone aiwa zido konya zi temperature za shika pala ka 28 mutithola sampumalanga hone na matekona na moso aiwa kobona nyimela pepo ichiko ubikwa petho pamala nawo sa pala Emelo Carolina asina pala skukuza muzuru shapala vunula KwaZulu Natal basongo hango rutsinga la murotho ra rubona luchiko swena ruka pala thungano njeni ndingazwa kubona zi temperature zimanga indira kokstart hone aiwa mutsudichita matabero aiwa udududera Eastern Cape na hone ndinyimelo ya mucho wa pepo inyakolabelwa madekona na mosi asina musirichia nalo twesa kamango mavundu onanga pala Western Cape na hone rukobona nyimelo ya pepo ichiko bikwa madekona na mosi pala Langsberg George atena pala Moselby musirichia nalo hapo abasana kamango mavundu onanga pala Debra Kapa na hone rukobona pepo aiwa yudini ya Manda Sutherland Carnival na pala DR musi hapo richa nalo twesa pala Kurumani di 24 atina Free State hone rukobona mucho wa pepo ichiko bikwa madekona na mosi pala Welcome Bothaville na pala Kroonstad Bethlehem hone aiwa zido kwenye zi temperatures atuka pala ka 25 muzirichia Northwest na hone aiwa nyimelo ya pepo yudini ya Manda pala droponi ya pala Mahikeng pala Tosca na pala Vryburg rusa hangu na pala Taung Helino di komba kabe madekona bote